Abageti kurwa ezoni ya Itibo inse ye bagitori ya Sanganyi nigo batebire buna litkoria angyo Jumatatu mbago chia gotora echae askiri bagoteba buna nigo bagitori ye chae yachagete ko butora ekire ya monukta eyemo chikorusia amache asekonya bako butora enoti nukta isano baukwana asetundu bali ya isinta ime wadi Itibo bungi ya North Mugrango ime kaunti ya Nyamira nigo boigo baganire batebiwe na asiki bagitori ya Sanganyi ero etamendete chisiringi ibere gochia ase eng'ere yabo ya Keromutinyi. James Keo yogechi umunyakero gogwetundu bali ya isinta abantu bara nabarai nabaremi bechitundu bali mbali ase Itibo zone umuchanda tubugate igo twasoete kuna chwe kire yemo na .1 iji twabori tigwaso mukutano urenge Jumatano tarehe 1 tukakana abalemi ba complain umusara no mentwa chisoni chinde amini chi factory chinde soni 10 nereta menta tichibesa nereta menta chinde chia menta chikagenda baka siringi 26 iya ito tutigarete 24 asituale abalemi bagotorora na ntu abaraito kwenda tweguri yaki twaita batari bomogoteba management yebwenta gosoka kujakira rero Jumatatu kurukuma Jumatatu chae ntori gotora tukwirira Sanganyi chae togotora na tuira tubekena handoche mitini yetu chae ni yetu na vitu yote samba yetu ni yetu enjo echae ne yane abantu aba direct basusumbuire bobe bakatoire bagorire omugondo kari Mansai ntwale koremete iyo emetere mesinini aba direct togokorera echae bagende kutuleja abakorecha bairei atwari ketaba direct basoe kutosumbua kutoria epona asio kamba toyeti oba toriana netie chibesa kia mentiru chisiringi ibere nkitotari kwa chibesa jo no ambade twatete kurwania abanya committee onye tari abaka kabande batokanetie twatete toita abanya committee kia mbari ko chibatotete bono egento totagete una bago Jumatatu bache ne kiro ya iteri bairete baiche ne chibesa kiri chieto kia menta tukoru January onye mbari koreta chigari ne chaito ebagitori ne yaito mambi garite tachaga kwakanile omogondo no yaito ne chane yaito kama watakuja naye wasikuje buying center kuanzia Januari kwa sababu wakati wengine waliongezwa na sisi tuliongezwa. Ndio. Kwani sisi hatuko Kenya. Tuko Kenya. Inaonekana tuko tofauti na Kenya. Hapana. Kama tuko Kenya ni bahati mzuri wametuwekea pesa, watuletee pesa kutoka Januari mpaka saa hii. Haya. Kama hawatalete, naomba wakulima, naomba siku 21. Siku 21 kulingana na sheria. Siku 21 ikipita, unajua kama sio sheria hii ingine ilikuja, sasa ndio imepika hata wakati wa hiyo maneno ingine, ile maneno ingine watu wanafanyiwa. Ile mama aliiba ng'ombe ya wengine walifanya namna gani? Walichoma. Lakini mimi sijasema, lakini walichoma. Si hata mimi hata sisi tuko karibu na hapo. Sio ni waisi kama hiyo mama. Nera bana usiba somerete abubale abaka abisi echine ne chae ba somerete. Lakini ase ikire bono iga molemi tabwa atibesa ara ile no mwana sukuru. Na kaenda gose no bolimo. Abona ase to kaiwira bani siringisi. Njikonyo mwana ende sukuru gose. Bono ngakito bakore ko rantu bwata bana bagosoma na ende matagete chibesa. Bono twaro goteba iga gakionye bagwanja batororera mabera batoye chibesa chiri cha menta twe ne pona sibatemego toroseri chibesa chingi ya